Poštovani sugrađani, želeli bismo kao udruženje Mlada srpska snaga da vam se obratimo i usmerimo pažnju na važnost zaštite i održavanja čistoće i urednosti sredine u kojoj živimo. Jedan od primjera koji ruže naš grad jeste i natpis koji se nalazi na zidu iza nas. Natpis koga se stidi svaki Novosađanin. Poznavajući istoriju, upoznati smo sa činjenicom da svaki oblik mržnje usperen prema našem narodu dovodio kasnije do patnje koja se brojala žrtvu. Mržnja je jedan od oblika slabosti, zato pojedinci koji se kriju iz ovih natpisa ili diče njih treba da znaju da će mladost Novog Sada sačuvati čast grada Čika Jove Zmaja, Slobodana Jovanovića, Svetozara Miletića. Za nekoliko trenutaka naš grad ćemo učiniti nijansu lepšim i svetu poslati poruku da je Novi Sad centar kulture, univerzitetski grad sa ponosom srpska Atina. Okupili smo se ovde u ime udruženja Mlada srpska snaga kako bi ulepšali naš grad Novi Sad pred nastupajuće novogodišnje i božićne praznike tako što ćemo okrečiti grafit Vojvodina država. Mi poručujemo da je ova parola predstavlja govor mržnje i netrpeljivosti, a plasirane od strane onih koji se tobože bore protiv toga. Poznavajući kako su Srbi prošli u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, na prostoru Kosova i Metohije i u Crnoj Gori, upozoravamo javnost da vođe grupacija koje se zalažu za ideju Vojvodina država koriste isto onu retoriku koju su nekada koristili Ante Pavlović, Franjo Tuđman, Ali Izetbegović i sada koriste Hašim Tači i Milo Đukanović. A to je retorika izmišljanja kulturoloških, nacionalnih i verskih razlika. Pravljenje veštačke nacije, zanemarivanje istorijskih činjenica i plasiranje priče o netoleranciji predstavlja jedan od glavnih metoda njihovih delovanja, nastojeći da unesu nemir i podele u jednu multietničku, multinacionalnu sredinu kakva je Vojvodina. Zato je naša današnja poruka građanima Novog Sada da nećemo tolerisati buduće ovakve pojave. Smatramo da na prilici Novi Sad kao jedan centar kulture i obrazovanja bude nakažen na ovaj način. Takođe, zahtevamo od nadležnih državnih organa da reaguju na ovakve izlive separatizma, jer pored toga što predstavljaju govor mržnje i netrpeljivost, predstavljaju i rušenje ustavnog poretka Republike Srbije.